Nakon izgradnje skate parka i ovog puta uz finansijsku podršku kompanije NIS na konkursu Zajednici zajedno, počelo je ostvarenje ideje grupe mladih iz Čačka o kreiranju amfiteatra, svojevrsne kulturne alternativne scene. Za projektovanje i pripremu radova zaduženi su arhitekte Stefan Radošević i Milorad Obradović. Trenutno radove odpočinjemo sa amfiteatrom koji će biti posvećen proslavljenom čačavskom pesniku Vladislavu Petkoviću Disu i očekujemo da jedna kulturna manifestacija dobije svoj potencijal za ostvarenje na ovom mestu. Od dečjih priredbi do nekih drugih okupljanja. Pokušamo da napravimo jedno stecište okupljanja, dakle, koje ne postoji na ovom delu reke. Povezivanje priobalja, znači pešačke staze koje imamo s jedne strane pešačkog mosta i celu ovu sportsku zonu sa druge strane, jednostavno tu je ostalo nerešeno pitanje i samim tim ima veliki potencijal da se od toga nešto dalje desi i baš na tom mestu se dešava jedan amfiteatar od kapaciteta 200 do 300 mesta koji u suštini sadrži gornji i donji plato i tribine. Tako da ima te elemente trga, javnog prostora, scene i pogodanje za muzičke događaje, za kulturna dešavanja. Jednostavno jak socijalni faktor je u tom trenutku uključen na tom mestu. I mislim da je mesto sa velikom energijom da će to da bude, to je bitno. Izgradnja amfiteatra je najzahtevniji segment Parka mladosti što se tiče izvođenja i sredstava koji su potrebne za njegovu realizaciju. Od kompanije NIS je dobijeno 1.700.000 dinara, a podršku pružaju i privatnici kao i lokalna samouprava. Mogu da kažem da je zaista ovo jedno mesto sa enormnim potencijalom koji nije ukroćen, a najveća opasnost upravo preti sa te strane. Šta se dešava sa prostorom koji nije obrađen smisleno, koji nema svoju jasnu namenu. Dakle, on biva ugrožen. I mi baš pokušavamo da jednostavno oplemenimo ovaj prostor, da nađemo način kako ćemo da odvučemo ljude na reku i smatramo da smo u tome do sada uspeli. Od još nekih sadržaja definitivno ističemo, dakle, plato posvećen Disu, onda bit će određene klupice, parkovski mobilijar u potpunosti i neki drugi sportski tereni koji su u suštini krucijalni za mlađe generacije koje bi nastavile da se bave sa tim sportovima. Radove na izgradnji amfiteatra izvodi firma Ratko Mitrović, a rok za završetak je mesec dana. Inicijativa Parka mladosti traje već 3 godine i na osnovu akcija koje se sprovode preko omladinskog udruženja Alternativa za Čačak, do sada su realizovani brojni projekti kao što je izgradnja skate parka, uređenje prostora ispod pešačkog mosta, održavanje duk festivala i drugo.